Amavukani ngumaskandi bakwethu athi abuye ngeinkani kulonyaka aphethe ama-hit wodwa acela ukuthi nihambe nothi ungathi ingoma zawo enkundleni zokuxhumana. Nginibingelele nginamukele bakwethu ohlelweni lethu lesindaba i-SP Media TV. Moqala ungena kwi-channel yethu siyayicela bakwethu ukuthi ulike uphinde usubscribe. Ungalenzi phela iphutha lokukhohlwa bakwethu ukuthi ushare link yethu uphinde futhi wenze njalo ngokukhomenta bakwethu. La udaba engiliphethe ngiphethe udaba lwamavukane amasha kumaskandi kulonyaka. Abafethu bathi baphethe ingoma ezishisa phela esimtholayo oqala thola umjikazi bakwethu. Isihloko sengoma yakhe sithi usebamba uyayeka, kanti bakwethu uthi umjikazi uyacela ukuthi nimsupport ngoba uningi beni ingoma zakhe ziyatholakala online. Kanti ke bakwethu omunye simtholayo la sithola uzikalala phansi ehadingi ukuthi bakwethu ucela ukuthi nimbambe emsakazweni uHerigwala FM 88.8 okanye 101.9 uthi isikhathi kuzobe ku12 o'clock to 3 o'clock ntambama bakwethu. Ucela ukuthi nimbambe kwi-interview ngomhla ka26 March kuyo le nyanga esikuyo bakwethu. Kanti no music wakhe uthi yatholakala ezitolo bakwethu. Kanti omunye simtholayo la sithola uSibhomane naye uthi bakwethu ucela ukuthi nimeseke kakhulu nimsupport. Uyabonga nendlela umsebenzi wakhe usahamba kahle kakhulu nendlela yini nimsupporta ngayo bakwethu. Olunye udaba esilitholayo la uthi kuSibhomane bakwethu ingoma zakhe ziyatholakala online, ziyatholakala kuphi nakuphi. Sicela ukuthi nimqhubeke nimsupport njalo nimeseke. Kanti ke sesivala la bakwethu sithola ifeze emnyama ipostile ku-Instagram wayo ithi sekuvele konakala ke qala manje ulungise ukuthenga izingoma online. Mr Thwala usevele wathi ake senze ingoma sizwe ukuthi abantu bazothini, njengoba bakwethu babeke bachaza ukuthi ishidi sinendiya bafuna ukulibuyisa bakwethu. Asazi ke njengoba bethi bake studio manje ukuthi bathi lindelana ingoma iyeza. Kanti ke futhi mnandi kakhulu bathembisa ukuthi nizoyithanda niyithakasele bakwethu. Mina sengivala nje ngithi bengikuphethe namhlanje kusaphelile. Ngicela ukuthi ningibambe evidweni elandelayo ngokuzayo.